شما بخیر دوستان عزیز و ارجمند در برنامه واژه‌ورز تحلیل و تفسیر واژه‌های بسکتبال ادامه دارند و این شام نیز ما چند واژه و اصطلاح این رشته را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم و البته برای یک صحبت مهمانان رو دعوت کردیم که من حاضر ایشان را برای شما شناس میکنم. سردار شعبه نامگذاری و تنظیم اصطلاحات کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نامزد علم‌های فیلولوژی استاد رحیم زلفانیان. علی احمد موسویف مربی شایسته تاجیکستان، همکار ما عبدالنسیم ستاروف و همکسب ما فردوس کریمزاد. خوش آمدید دوستان عزیز و چون همیشگی فردوس خرسندم این شام ما را همراهی میکنند و اندیشه های شبکه های اجتماعی رو برای ما و شما پیشکش خواهند کرد. خب دوستان عزیز، ما شروع میکنیم از یک واژه با نام کراسوور و چگونه که گفتیم البته ما در برنامه واژه‌ورز یک نوگانی را هم پیشه کردیم که قبل از تحلیل و بررسی یک واژه یک معلومات کوتاه مشخصی در این باره خواهیم داد و من نخست از ضیاءالدین سفرов کارگردان ما خواهش میکردم که این معلومات رو پیشنهاد کنن، آنگاه ما بعد تحلیل و بررسی کراسوور خواهیم گذاشت. خواهش میکنم. کراسوور ин услубест ки дар пайи иҷрои он бозингар тӯбро зуд аз як даст ба дасти дигар гузаронида масири ҳаракатро иваз карда аз бозигарони дастаи рақиб убур мекунад. خب منم کراسوور یک معلومات مشخص هم داده شد و نخست بیت اندیشه های شبکه های اجتماعی رو بشنویم که چی گفتن آنهایی که کاربران شبکه های اجتماعی اطراف واژه کراسوور. فردوس مرحبا. تشکر زیاد. البته که زیاد از استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی ضد ترجمه کردن مخصوصا همین کلمه بودن. اونها بسیارتر پیشنهاد کردن که کراسوور به طور اصل بیستد، ولی چند نفر باز پیشنهادات خود را کردن. مثلا در اینجا فیروزی سلطان گفته است که این یک نوعی با اصطلاح مانیور در بسکتبال است که در فرصت کوتاه بسکتبال باز توپ را از این دست به دست دیگرش میدهد و با همین ترتیب از حریف گذارش میکند. از این رو میتوانیم این رو هیله بگوییم. مثلا مایکل جردن هیله کرد. افضل احد گفته است که میشود کلمه نیرنگ رو در اینجا استفاده بریم. هرچند نیرنگ بازی بعضا به طور منفی استفاده میشود، اما در این کلمه خیلی نزدیکی دارد. مثلا نیرنگ بازی فلان بسکتبال باز. رجب زاده سفر گفته است که بسکتبال باز توسط کراسوور برای خود راه میکشاید. این را اصول راهکشایی گفتن هم زیبا میشود و درست هم هست. بسیار خوب، سپاس از کاربران شبکه‌های اجتماعی و استادای عزیز. اگر شما زید نباشید من نخست از عبدالنسیم میخواستم سوال کنم هم در مورد اونه که کراسوور چی میگویند و عموما اگر خوب میبود عبدالنسیم شما یک شرح کوتاهی هم بار دیگر در تقویت اون شرحی که ما دادیم در اینجا میدادید، اون برای بینندگان روشن‌تر میشه. چی گفتن ممکن است اصلا کراسوور و چی هست این کراسوور؟ اصلا بگیریم گذشتن از حریف یا رقیب است. ما با هر حیله و یا نارنگی که همون گونه که در شبکه‌های اجتماعی هست میتونید استفاده برید و از حریف عبور کنید، ولی این یک شکلی معینی گذشتن هست. یعنی از یک یا دو بازیگر یا حتی سه تا بازیگر هم گذشته میروند و امتیاز کسب میکنند. بنابراین من در هنگام شارح‌هایی هم که استفاده میکردم اصلا عبور استفاده میکردم. یک عبوری بسیار زیبا و یک عبوری خوب، عبور کردن از حریف یا رقیب. همین کلمه عبور. کراس اوور هم یعنی دویده گذشتن یا عموما گذشتن از چیزی است، از راه گذشتن، از کسی گذشتن. از انگلیسیش اگر ترجمه کنیم یعنی گذشتن از کسی یا گذشتن از چیزی است کراس اوور. و ولی هیچ وجه هیله نمیشه. نه، من اینجا برای خودم هم نوشتم. اینجا گفتن که مانیور، هیله، نیرنگ. عموما اگر بگیریم همه نمودی ورزش های دستی هم بسکتبال هم فوتبال اینا از اول تا آخرش مانیور و هیله و نیرنگ است اگر بگوییم. ولی در اصل بعضی چیزها فرق میکنن. مثلا همین گزارشی که حالا کراسووری که هست از کلی دیگر نمودی دویدن هاشون فرق میکنه. بعضی هست با توپ خودش میاد حتی به مقاومت یا در پیش اومونیا گذاری میکنن یا راهش رو میبندن. ولی این گذشتنی بسیار زیبا از حریف با طور چی میگن مشخص شما از چند نفر میگذارید، چیزی که در بسکتبال دشوار است و خیلی مهارت خاص میخواد که از یک نفر دفاعگر رقیب گذاری. ولی راهکشایی کسی گفته بود بسیار خوب است، میتواند همین مفهوم رو رساند. من خودم کلمه عبور و گذریش رو هم گاهی استفاده میکنم در شرحایی که در بسکتبال دارم.
تو شما استقبال میکنید از اون چیزی که عبدالنسیم گفتم من راضی هستید مثلا راهگشایی عبور البته این راهگشایی رو بله شبکه‌های اجتماعی اجتماعی گفتم به هر صورت اینجا خیلی که حالتی در تفسیر روسیش مانیور استفاده بردن. مانیور چی است؟ مانیور به زبان تاجیکی هیلاکوری، نیرنگ، بوختن یا اینکه رزمایش. همین بسیار کلمه ادبی واژه ادبیش رزمایش. در فرهنگ‌های حتی نظامی هم همین مانیور رزمایش. آیا رزمایش مانیور رو میدی؟ چرا نمیده؟ رزمایش سوال داده استادم تو. بله. چون که رزمایش یعنی که با یک رز با یک حرکت خوی خاص این غافلگیر کننده و گفتین که از راهگشایی کرده استفاده است. برای همین این رو رزمایش. баскетбол масалан размоиш хеле зиёд аст. ҳангоми партоби шуро яке аз манёврҳои чанд намуди манёвр аст дар баскетбол? فرق ندارد. همین کراساور در اینجا این رزمایش خود را نشان داده است. استاد چی گفتن ممکن؟ چیزی که دیدیم خیلی کم گفتن اصلا این حرکت است، دست حرکت است. اما کراساور روزی که شما گفتین خودش کراساور همین باید باشد اگر مثلا آمادگی کراساور آمادگی کراس این مسافه دور است و در یک محل می‌دود، یعنی در خود مثلا در ورزشگاه و یک محل یک زمین‌های ناهموار می‌دهد، یعنی مسافه دور است. همینجا هم در گفته شده است کراساور یعنی دو حرکت و بریدن خط است. باز اگر ببینیم مثلا اون هجوم کننده توپ میگیره، در وقت بردن توپ حریفش رو توپ از دستش در حالت حرکتش توپ رو از دست به دست دیگرش گرفته خط حرکتش رو دیگر میکند، یعنی خط بریدن است، یعنی راست نمیرود، خط بریدن است. برای همین این مثلا با فکر من از نقطه نظری که عمل چگونه اجرا میشود این حرکتی خط بری است، خط بریده میشود، حرکتی خط بری میشود یا که حرکتی تغییر یابنده میشود. این حرکت است، حرکت میرود حریف رو مثلا استادم گفتن شبکه‌های اجتماعی کسی گفتن که یعنی مثلا نیرنگ و مکر همین گونه بریم. خب مثلا در اینجا مثلا ما حیله و مکر استفاده نبریم. در اصطلاح ورزشی فند هست، فند مثلا فن اصول تکنیکی و فند یعنی فند اما اگر باشد یعنی همون اینجا می شود همون فندهی خطبر، یعنی فن میده توپ از دستش به دست دیگرش میگیرد، حریفش رو فن میدهد، حالت فن میدهد که همون محافظ دیگر به عمل میشود. و مثل گفتی تو عباره عجیب حرکت خطبر و فندهی خطبر. فردوس هم میشنیم дар мавриди кроссовер, яъне устод дар мавриди кроссовер қайд кардан, ин худ вожаи кросс метавонад як маънои муайян дошта бошад ва баъдан якчанд ҳамон гӯем суффиксҳое ки пайваст мешаванд баъдан яъне маънои иловагӣ мегиранд ба худ. Ба фикрам касбонамон ҳамагон медонанд дар ин масъала ва боз бармегардем ба ҳамон таърифи калимаи кроссовер хусусан ба забони англисӣ дар он ҷо гуфта шудааст дар баскетбол истифода мешавад. кроссовер ҳамчун як дриблинг, як ҳила, як найранге ки истифода бурда мешавад бо барои фиреб додани рақиб тариқи тӯбро аз як даст ба дасти дигар равон кардан. ин ҳамон таърифи асосии он аст. ва дар маҷмӯъ вожаи манёврро акнун танҳо истифода бурдан ба фикрам ин танҳо қисмати он мешавад. اینجا اکنون یک چیز است نسیم یک نقطه نازک است در همینجا، همین حالتی که توپ از یک دست و یک دست دیگر میگذرد جزئی اساسی همین کراساور است یا اینکه نه؟ میتونه جزئی اساسی این هم نباشد. خب اینجا مسئله فقط گذشتن از دفاع رقیب است، کردن است. ولی یکی از یعنی معمول ترین راهش همین است، یعنی از دست به دست دیگر وقتی میچرخونی تو با حتما حریف رو سردرگم میکنی. منظوری من چی است؟ با اونجا فقط دست نیست، پا هم نگاه کنید میتواند که از دست به دست بچرخد و بعد گذرد از حریف، مستقیم نگذرد. نسیم منظوری من چی بود از این سوال؟ منظوری من اون بود که اگر همین جزئیات های اساسی دیگر هم که داشته باشند، چگونه که ما در تحلیل
вожаҳои дигар ҳама вақт ба инобат мегирем ё дар сохтани як истилоҳ ба инобат мегирем, ҳамаи ҷузъиётро мо бояд ба инобат бигирем, он гоҳ як вожа ё як истилоҳа бисозем. бале, барои ана ҳамон мо гуфтем ки размоиш, яъне размоиш ба ин чӣ маъно дорад? ҳариф фикр мекунад ки ҳоли ин бо пою бо дасти чапаш аз тарафи чап убур карданӣ мешавад, ё ин ки фикр мекунад ки аз тарафи рост, вале ҳамин ҳаракаткунанда кроссовер размоишро истифода мебарад. Як ҳила, як гӯем чусту чолокие ки бо роҳи гӯем фанду фиреб ки ҳариф саргум мезанад ки кадом тараф қатӣ бояд ӯро қапад. охай ҳила бошад, раҳгумӣ бошад, макр бошад, ҳамон шабакаҳои иҷтимоӣ пас гуфтан чаро қабул намекунем? Не, инҷо шабакаи иҷтимоӣ бисёр гам мезанам боз, барои ки чунки инҷо як нозукӣ аст ки анамун ҳолати манёврие ки гуфта истода шудааст, анамун размоиш аст. ин размоиш ба маънои фикр накунед ки размоиш яъне ҷанг кардан дар набард. Чӣ фикр кунем? Размоиш яъне анамун истифодабарандаи гӯем фанду фиреб, ҳилла, найра, ҳамаи ҳаминро размоиш мегӯяд. хуб бубахшед, бубинед ҳамин амале ки иҷро мекунад ҳамин баскетболбоз, ҳамин варзишгар, яъне буридани хат аст. бояд мақсадаш тупа гирифтан, бурдани туп ва гирифтани имтиёз. Метавонад рост биравад, метавонад чап биравад, метавонад бе амон ваи муҳофиза рост биравад. Аммо мутаассифона дар пешаш муҳофизон ҳастанд. Ба ӯ масалан садди роҳаш мешаванд. Аз ин нуқтаи назар тупа мегирад, рост меравад ва дар ҳолати зарурӣ тупа аз ба дасти дигар гирифта хати рафтана тағйир медиҳад. Яъне хаташа мебурад, хати рост намегирад. Яъне чизи асосӣ дар инҷа бурдани туп ва буридани хат аст. бале аз бас ки тупа ба дасти дигараш медиҳад, ин ҳамон дар ҳолати фиреб додан ё ки ба истлоҳи варзишӣ гирем фан додан аст. яъне ин ҳаракати аслан ҳаракати хатбурӣ аст, яъне рост намеравад. яъне мози шумо гуфтед ку маслаи кросс вакнем, яъне мо агар пурра чизи ҳамон англисиро ки агар гирем, ҳамон кросс яъне давидан ҳаракат, овераша хай намедонам овераш чӣ мешавад ба тоҷикӣ, яъне ҳамон буридани хат аст, яъне ҳаракати хатбур, яъне ба фикри ман фандиҳии хатбур. фандиш яъне фан медиҳад, фиреб медиҳад, тупа аз даст медиҳад. ё ки аслан агар кӯтоҳ гирем хатбурӣ, яъне рост намеравад. хаташа бай ҳариф андеша аст ки рост меравад, дар ҳолате ки фиреб медиҳад, дар ҳамон лаҳза самти ҳаракатша тағйир медиҳад, ба мисли ба гуфте ваи мардумӣ даҳанаш вози ялла мемонад, беҳаракат мемонад. фирдавс, ту розӣ ҳастӣ ки ҳамин мафҳума мо аслан ҳамин вожаро камилан тарҷума накунем, ҳамин кроссовер гуфта истифода кунем? баъзан мо медонем ки дар футбол ҳам яъне кросс истифода мебаранд ва дар маҷмӯъ барои мухлисони умуман тамошобинони шабакаи варзиш, шабакаи футбол каме мушкил мешавад ба фикрам. оне ки дар футбол истифода мебарам ва кроссовки аст. ман кроссро дар назар доштам, он ба ҳар нав. дар маҷмӯъ як таърифи яъне ҳамчин як бигзор дар шакли вожа бошад, бигзор дар шакли ибора бошад, як пешниҳод мешуд. бисёр хуб. мана гап сари ин ки ҳоли ҳозир баростӣ ман албатта ҳаққу ҳуқуқи хеле зиёд надорам ки масалан дар инҷо чизро сари касе бор кунам, аммо ман ба размоиши гуфтаи устод на ин ки розӣ буда наметавонам, аммо ба назари ман ки ҳамин кроссовер размоиш буда наметавонад. аммо он чизе ки дар инҷо устод пешниҳод карданд, ин ҳам сирф нуқтаи назари инфиродии ман аст, андаке вайтар аст, дуртар аст. мебахшед сурубшо, вақте ки ман размоиш гуфтам ё ки размоишгарӣ мегӯям, ин 100 не балки 200% ҷавобгӯ ба анами истилоҳ аст. чунки моҳият, ҳамон фанду фиреб, ҳамон хатро убур кардан, ин ҳамаи ин дар мафҳуми размоиш. размоиш ин маънои анамон ҳилаву найрангро истифода бурда як кори чӣ гӯем, як кори аҷибу ғариб
ро استاد راضی نبودن من معنای آن را ندارد که من نفهمیدم. نه من فهمیدم من شرح داده ایستادم باشه. رزمایش یا اینکه رزمایشگری انمی حالت مانیور رو مانیور استفاده میبرم. در حقیقت وی خط رو عبور میکند، به چپ میرد، به راست میرد، با فند و فوره، با حیله های ویم نازک و جالب و حتی نادیدنی ناشنیدنی همه گونه حرکت رو استفاده برده و رزمایش رو به جا میاره. باشه. عبدالنسیم چیزی گفتن؟ همین یک نکته جالب هست. اصلا در فیسبوک حاضر ابراز داشتن که همین یک حیله است، یک مانیور است، یک فند است، یک فریب است. این نه حیله است، نه نیرنگ است، نه یگان چی میگن حال اینجا نه فندی که ما رو نیرنگ و حیله. این مهارت است. مهارتی گذاشتن از این حتما این فند حیله نیرنگ نیست. مهارتی گذاشتن از رقیب است. این یگان حیله و نیرنگ ندارد. چست و چالاکی دارد، دویدن دارد، دیدن رقیب دارد، اونا حس کردن که با کدام طرف حرکت و میگذاری. این یک. اینجا موضوع حیله و نیرنگ اصلا نیست. شاید هم باشد در داخلش. نباید باشد. حاضر یک چیز دیگر. مثلا این اولش که حیله و نیرنگ نیست. این دویده است. رقیب با مهارت خاص گذاشتن، با مهارت گذاشتن هست. اینجا فکر نکنن یا وقت شبکه‌های اجتماعی که شبکه اجتماعی چیزی بد است. چیزی بد نیست، ولی میتواند همیگونه مثل که ما را به بیراه فرستاد. یکم دومی که وقتی که ما کراس اوور را میگیم، ولی استادم درباره گذاشتن بریدن خط میگن. نگاه کنید، یک نفر میتواند حتی خط دفاع رو نگذاشته هم از یک نفر عبور کند. اینم کراس اوور است، یعنی از یک نفر گذشت حالا به خط دفاع نرسیده، این الکی میتواند توپش رو فرستاد و صاحب امتیاز شود. و این خط میتواند در خط حمله خودی همون چی میگویند طرف باشد. یعنی اینجا درست است ما داریم خط دفاع، خط حمله داریم. یک خیلی وقت مثلا تازری سبب به خط حمله و دفاع نرسیده این چند نفر رو عبور میکند و همین است کراس اوور. شرط نیست که از خط دفاع بیاد گذرد و بعد پرتافت کند. عبدالنسیم مثل که من استاد رو فهمیدم شما رو هم فهمیدم. انا در ادامهش خلاصه که این فقط عبور کردن خط نیست، در ادامهش اگر بگیم. بعد یک موضوع دیگر هم از اول مثلا راهگشایی گفت. ببینید همین عملکه ما رو خیلی چی میگن از مسیر اساسی همین اصطلاح اساسی ما ببینید این راهگشایی نیست. خیلی که استاد در اول ذکر کردن منم اول راضی بودم با همین چیز که راهگشایی هم است. ولی اصلی همون این حرکت کاملا چیزی دیگر است. یعنی کراس اوور یکم چیزی پنهانی ندارد، دویده گذشتن است. چی است پس من گفتم این یا گذریش است یا عبور به نظر من. بیا رزمایش برای چی به فکر من و شما شاید همکارا اینجا یگون چی میگویند هم دیگر فهمی بیشتر داریم. اصلا کلمه رزم به فکرم اگر من یا خطا میکنم یا باید لغتنامه رو ببینیم، رزم اصلا محاربه است، نبرد است. نبردی نمیدونم شاید تن به تن، ولی اینجا این محاربه به اون شکلی که از قدیم در گوشی ما آمده است. ما خیال میکنیم رزم حتما گوشتینگیری است، رزم حتما زنازنی است. این گونه چیز در اینجا کمتر دیده میشد. به همین خاطر منم چندان به رزم هیچ موئل بودن نمیتوانم. استاد ما الکی دو نفر شدیم. یک مسئله من ببخشید میرم. مسئله صحبتی واسیدم. ببینم خیلی سوال کنیم که این چیز اساس چگونه که در وی برنامه پیشینه همون زاسلون موندیم هم اصلا راهبندی بود. هر چی گفتیم همین در بین صحبت کنیم همین چیز اصلش بیاد. ببینید همین راست رفتن خب معلوم است که در میدان بازی کسی به تو راه راست نمیمونه. هیچ وقت کسی راه راست نمیرود. اما با مثل دویدن همون 100 متر و هشتا کشانه دویده روی در پیشت 100 است محافظان هستند. اصل حرکت همین در اجرای همین حرکت این بریدن خط است. یعنی تو راست نمی روید، تو کسی راست موندن نمیتونه. و بچه خودی روزی گفتیم مثلا شما گفتین هیله و رنز، بله هیله و نرن در گویش اصلا در دلخو ورزش فند هست. فند یک جزئی همون مهارت است. یعنی این مثلا ببینید مهارت پرتافتن توپ، یعنی مهارت خیلی ملکه بلند دارد از دور از نزد مثلا صحبت خودش این مهارت پرتافتن توپ. این مهارت است. اجرای مهارت اجرای عملهای فنی در درون اجرای عملهای فنی فند هم است. ابمن دویژنی یعنی ابمن دویژن، یعنی وقتی که ما بگیم که مثلا نشان دادیم
توپ از دستش میگیره به دست دیگرش میپرته. محافظگری حریف دسته حریف نمیدوند که این چیکار میکنه. در این حالت پورا حرکتش را دیگر میکنه. یعنی موجه باید فهم که همین حرکت یک بازیگر چی است؟ یعنی رفتنش راست نیست. یعنی همین کراسوور گفته که تغییر خط است. با چه خاطر مثلا توپ گرفتن میپرته، مثلا توپ از دست راست به دست چپ میپرته، هم که با رفتن میگیرد. او نه، در پیشش محافظ است، صد است، راه بسته شده است. انا در این حالت فریب محافظ است و خط حرکتش رو دیگر میکند. چی نویسم اینجا؟ مثلا خیلی با شما پیش گپتون نگرفتیم، شما کنید. فردوس میگوید بعد به یک خلاصه میریم. در مسئله همون رزمایش من هم یعنی بگذار که همون رزمایش معنایی که چطوری که استاد گفتن، اما اینجا استادا زیادن. کدام استاد؟ استاد زلفانیان. استاد زلفانیان البته. و حتی شخصی که شاید همون کلمه رزمایش معنای اصلی اون رو هم ندارد، اما چون یک حسیات، چون یک احساساتی میرد که رزمایش همون رزم است. یعنی باز ما در مسئله درک کردن تماشابین و شنونده نیست، ما باید کمی اندیشه کنیم. این مسئله رو هم مبارزه است. هم شما یعنی رزمایش این کار کرده استودیدم؟ ما این کار نکرده استودیم، بیشتر در مسئله چقدر فهمه و دسترس بودن برای تماشاگران. یک چیز دیگه، یک چیز که شاید رزمایش رو یا رزم رو گفتی نسیم فقط در معنای جنگ فهمه، نبرد. لیکن رزمایش در اینجا همه چیز رو در خود ifade میکنه. رزمایش که شد بای فند و فریب، الا چست و چالاکی، چستی رو نیست، همین فراگیر است همین رزمایش. این رزمایش به معنای به مقصد رسیدن است. درست استاد. امیر بیاد یک چیز کنیم. همین تمام این نمادهای ورزش که در مثلا مسابقه برگزار میگردن، همین مبارزه است آخه. یعنی همین ببینید، همین از رزمایش شما گفتید، همش آخر رزمایش است، مبارزه است. در تک وای سبق، در بردن توپ، در پرتافتن توپ هم خیلی آزاد نمیستاد. او را از چهار طرفش محاصره میکنن. همونجا همش مبارزه است. با فکر من همچون من ورزشگر میگم، این خودش اصلا این همش مبارزه است، قوه آزمایی است. من یک پیشنهاد دارم. گپتون 100%. لیکن وقتی که من یکم از شرح تفسیر دوده این کس از روسیه آشنا شدم، برای چه روسا کلمه مانیور رو اینجا استفاده میبرن؟ برای که همون مانیور ببخش تغییریابی حرکت یا راست و بروحی تغییریابی سمت حرکت، تغییریابی همون مانیور. بله مثلا ببخش در ارمیا، در مثلا هدف در ارتش. بله در ارتش مانیور میکنن. مثلا فریبدهی، مثلا ارتش مقابل در یک طرف یک هیله غافلگیر رو نشون میده. در مورد ترجمه مزد وقتی که خصوصا شارح هایی که هم در تلویزیون های روسی باشد و هم در یک چند یعنی بلاگرانی که خصوصا با شارحی و رشته بسکتبال مشغولند، آنها حتی بیشتر اصطلاحات خارجی خود انگلیسی را استفاده میبرند. من که عموما پیشنهاد کراساور میگن، فیک میگن، حتی همون هیلا و نیرنگ را فیک میگن. اکنون زبان تاجیکی که 225 میلیون واژه ساختن با این زبان ممکن بوده است. ای بس که ما کراساور گفتن، ما 10 گونه کراساور رو میتونیم پیشنهاد. استاد گپ سر چی میرود؟ یکم رزمایش. خوشبختانه ما هم در تلویزیون کراساور استفاده نبردیم تا حالا. رزمایشگری، حتی چستی و چالاکی. لیکن آخر شما که با مانیور زید برآمده استاده، شما با فند و فریب و با حیله های نازکانه و خیلی ابد مگرم کراساور گویید. مانیور خود کلمه خارجی است. ما چی گفته؟ انا همون یکی با فند و فریب و هیله و نیرنگ نیستیم. ما موضوع اگر همین حرکت اساسی، همین حالت های اساسی همین کراساور این مانیور است. ببینید رزمایش است. بله همین مانیور ببخشید، همین مانیور میبخشد تغییریابی خط حرکت است. مانیورش همینه. مانیور چیزی نافهمو نیست. راست نمیره. مانیور این شرح اون روس‌ها درباره این اصطلاح است. تغییریابی خط حرکت است. این کلمه خود کراساور مانیور نگفته است در اونجا، حتی در گونه روسیش. این یک دومی که ما سخن بسیار خوب گفتید. ما باید یک اصطلاح خیلی ساده و روان برای خودمون بسازیم.
худи ҳамун амрикоиҳо ҳам бисёр як истилоҳи сода сохтанд. Кроссовер, давида гузаштанд. Ягон чиз дигар ғайриоддиш нагуфтанд. дар бораи хатбур гӯем агар, вал ин хатбурӣ ҳам наметавонад будад. Боз ҳам мегӯям, метавонад дар ҳамин хатти дифои худашон вақти гузашта рафтанаш, ин метавонад як убури бисёр зебо бошад. Як гузаштан, давида гузаштан бошад. Кроссовер, ягон чизи мушкил нагуфтанд, давида гузашт. мо ҳам агар тавонем ба ҳамин сурат як чизе ки оде сохтан, ба фикрам ҳамин чиз беҳтар аст. худатон гуфтед дабало мондед. барои чӣ? барои ки анамин кроссовере ки давида гузаштан, анами давида гузаштан бо ҳар нағмае ки набошад, ин размоиш. ҳара бубинед, ози масалан бубинед, масалан ози шумо бинед давида гузаштан гуфтена, яъне ин умуман ҳамаи ҳамин ҳаракатҳои ҳамин дар баскетбол давида гузаштан аст. На бо ту. Дуруст? Ба бисёри вақт шумо хубам бо ту, бале, бале. Аслан фаҳмидам, як ҳолати хос аст. Офарин. Яъне ҳамин аслан ҳамаш давида гузаштан аст, ту партои лекин не аслан ҳамаш давида гузаштан будан наметавонад. ба ғайр аз тубдиҳӣ. Ман акум фақат ба истиснои чар. Ба истиснои табдиҳ астан охир пеш меравад, ҳамаш ҳаракати пеш. Яъне ҳамин ҳаракатҳое ки чандгуна ҳастанд, яке аз амин ҳаракатҳои тағйирёбандааст. Яъне рост намеравад. яъне ҳаракате ки самти роҳаша дигар мекунад. тибқи ҳамин суҳбати шумо умуман дар ҳеҷ ҷои баскетбол ҳеҷ кас рост намерад, бо туб бетуб. ба хотири шумо гуфтед ки давида гузаштан аст, яъне давида гузаштан савол мешавад чӣ гуна давида гузаштан? яъне давида гузаштане ки ҳамун рост намебарад тупа бурида мегардад. падар ва модари баскетбол ки ҳама амрикоиҳо ҳастанд, ҳар дурашам гуфтанд кросс-овер, давида гузаштан, нагуфтанд ки бо ҳилаву найранг аз самти чапу рост бо дастчоп. Фақат ин дар шарҳаш ин аст ки ҳамин гуна зебо аз рақиб убур мекунад ё давида мегузарад. ман маъмулан гузариш ва ё убур истифода мекунам агар мушкил дошта бошам. инҳо ихтирокораш амрикоиҳо бошана ва ё ҳамиқа фонди луғавию ҳамиқа чӣ гӯем образнокии суханошон ҳамиқа аст ки ҳамин давида гузаштан барои ваё зебо метавад. онҳо аз рӯи ҳолат гуфтанд гӯш кунед, анамун давида гузаштан, панду фиреб дода гузаштан, чустиву чолокию чолоккорию дигар ҳолатҳо ревкорӣ, панду фиреба истифода бурдан, охир бародар ин размоиш аст дар мафҳуми ҷамъулҷамъ. яъне размоиш ҳамаи анами гуфтагиҳои мои шумои баскетболро бо як калима ҷамъбаст. дар тӯли ҳамун бозӣ ман ҳам вақт набарди ғулпайкарон мегӯям, аслан ин размоиши ғулпайкарон ҳам ҳаст. аз аввал то охираш разм доранд онҳо. аз аввал то охираш ман инҷо чӣ нависам? аз устод зулфониён оғоз кунем. ҳар чӣ менависед пушташ як териам гузоред ки ягон донишманд, ягон нафар дигар аз шабакаҳои иҷтимоӣ ба кӯмакон бирасад ва ягон истилоҳ созад. ман як пешниҳод дорам. албатта воқеан он чизе ки шумо мегӯед натиҷаи ҳамун таҳлилу баррасии шумо ҳаст ки мо вожаҳоро барои шумо пешниҳод мекунем. 10-15 рӯз пеш қабл шумо мешинед, машварат мекунед ва хулоса мебароред. масалан ман пешниҳод мекунам ки масалан гуфти устод ки ҳамун манёвра бисёр вай мекунад, хуб манам манёвра қабул мекунам дар ислоҳи ҳамин варзиши ҳамун як ҷузъиётҳои амалиётҳои фаниш, яъне фан додан аст, фиреб додан аст, фан номаш. яъне ҳамин масалан фандии масалан ман ҳамаш фандии хатбур, яъне ҳамун фан метиҳад, хати рост намебарад, хати ҳаракаташа мебарад. мо шуморо фаҳмидем устод. масалан мо шуморо фаҳмидем. агар розӣ бошед. биёд як чиз дигар ҳам гӯям хайномша барои равшан шудани ҳамин масъалаи хат бисёр зиёд баромада истодааст. фани ҳандаса барои мисол ҳамлагаре ки мебиёду ҳамин кросс-оверро анҷом мехоҳад додан, метавонад ҳатто хатташро иваз накарда ҳам давом диҳад. як бор ба чарх ба самти чап, як бор ба самти рост бичархад, ӯ дифоъгар худаш аз роҳаш берун мешавад. ҳамун рост ҳам метавонад убур карда рафта. ин ҳам аст. масъалаи хат барои ҳамин дар инҷа буданаш ҳеҷ имкон надорад. танҳо чизе ки метавонад буда ҳамин як чизе ки оддӣ аст, давида гузаштан. ман намедонам агар боз бе давида гузаштанам гузаштани танҳо ҳам ҳаст. вале вай ҳамун яъне устод мегӯяд ки ҳамин медаву мегзара меравад, лекин ҳаракати конкрети ҳаракаташ
تغییر میتید خط بازم حرکتش میگم میتونه تغییر نداده هم نه، گذارد نه. فریب خود- دهد همون فندی گفته بله. میتونه استفاده برد و نه راست بله گذارد ببینید رود توپ وقتی که توپ از مثلا در همینجا هم گفته میشه در روز که توپ از دست راست به دست چپ چپ، پرت چپ به افته راست، بله. یعنی در حالت فریب گرد در حال خوی نخوی مثلا گفتی شما اگر دو که میرد خطش تغییر میوبد من یک پیشنهاد دارم استاد خواهش ببینید، میکنم من به حیث از ما- مجری از ما برنامه یک گفتم- پیشنهاد دارم خواهش میکنم یک پیشنهاد دارم یا استاد زلفینیون گپ زند کدامش باشه استاد زلفانیان اندیشه خود را گفتن نه شما اندیشه خود را روز گفتید بوای میکنه روز با مصالحه میویه نه ما البته با مصالحه میایم گپ در سر اینکه از روی مصالحه آمدن ما اینجا منظور ما اون نیست که ما بله. 5 نفر 6 تا یک چیز خلاصه کنیم و به اثر مردم تحمیل کنیم نه گپ در سر اینکه ما باید یک چیز اصلا برای این دیگر اینکه البته به مردم هم حواله کنیم که خودشون بکنن بله خب بله بله انا برای همون میدم سه رزمایش و خیلی که من از تحلیل ها برآمد عبور رزمایش باشد عبور رزمایش کراس اوور اینجا نیز دو کلمه کراس اوور گزارش تو رزمایش چی اندیشه داری اصلا یعنی که عبوری که در گزارش. داخلش رزمایش دارد حیله هم دارد نارنگ هم دارد فریب هم دارد چست و چالاکی هم دارد همه این رزمایش است برادر برای اون رزمایش عبور رزمایش گویه یک کلمگی نوشتم عبور رزمایش با دو تا ار نوشتم یک کلمه کردم استاد اینجا رزمایش نوشتم بعضی چیزهای دیگر هم هست من فکرم کراس را چون میشه ترجمه کرده باید بهتر است ترجمهش کنیم ولی در همین همه اصطلاحاتی گفته ایستادیم سه تا حرف در میان همه ما چرخیده ایستاده است کلمه ب او ر من عبور میگم اینها خطبور میگن اینها رزمایش عبور با فکر همین عبورش میموند آخر باشد اگر مشترکات هر سیمون را گوییم کلمه عبور هم میتواند باشد به هر صورت در اینجا اصطلاح ساختیم عبور رزمایش گفتیم عبور رزمایشش عبور یعنی که عبور را علاوه کردیم به هر عبوری صورت یعنی زده زده عبور عبور میشه. رزمایش دارد به هر صورت مبارزه استاد، ما قریب که همه اندیشه ها را گفتیم من میخواستم فردوس هم در اون کنج نشسته است البته اندیشه های خود را بگویند کنیم فردوس خب در مورد این کلمه البته که بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد است و یک نفر نو اکنون پیوست شدن با ما گفتن که این کلمه تخت زدن معنای تخت زدن رو دارد همین خیلی پیشنهاد کردن کلمه عباره تخت زدن چولک توزی گفتگی من درست استاد خواهد همون چولک توزی که بود چولک شما توزی گم نمیتی او خیودم من استاد را گپ نمیداده باشم من نه یک شما نه هممون خب من نوبت شما نه استاد من اینجا میبینم تاخت توزی گفتن. چولک تاخت توزی زدن. دارم تاخت زدن ها فردوس تاخت نه، زدن تاخت یا زدن درست اکنون معنا یکی از چی گویم که اکنون تاخت زدن و تاخت توزی نمیتونیم و یک استفاده بردم خیلی نه من فکر میکنم همین من راستی گپ در ذهن من از قبل تاخت و تاز میماد ولی کلمه تاخت زدن نمیومد نه آخه تاخت و تاز راست نمیگیرد ولی تاخت زدن تا حدودی راست میگیرد و به فکرم تا تاخت زدن بهترش تاختن تاختن یعنی گریختن برای این ببینید، رفتن یعنی نه، تاختن ببینید. دیگر یک چیز ببینید استادو بعد تاختن ریختن است بله نه ببینید همین با تاخت اسب زدن با اسب دوانی که با با اسب اسب با بله. اسب تاختن توزیدن است تاختن هست نه تاختن از تاخت توزی زدن. اسب دوانی مدل یا دیگر هم برای همین با اسب دوانی در داخل نه بسکتبال ما کلمه سازیش گفتیم خب. این علاقه پولو میشود اساس میشد که ما تاختن اسب توزی اسب دوانی داریم برای همین اینجا کراسوور رو میتونیم چولک توزی یعنی چولکانه تاخت توزی وای پیشنهاد چی شد پیشنهاد هست رزمایش عبور رزمایش انا گونه دیگرش چولک توزی نه تاخت توزی گفتی تاخت زدن تاخت زدن نه تاخت زدن اشکو نمیشه تاخت زدن و شرحی همین حالته نه پس بزدن تاختن گفته یا شد تازیدن تاختن کلمه تاختن تاختن. کلمه خوب میشه من میفهمم تاخت زدن تو تاخت بزن نه تاختن گفته است تاختن استاد بید یک تاختن گوش کن تاختن به معنی علاقه دویدن اونجا کراس اوور از دو رشته عبارت است برای همین یا چولک توزی یعنی چولک بسیار چست کورونه چوبوکونه برای همین کلمه چوبوک چولک چسته یکی اش رو باید در انمی کلمه تاختن استفاده بریم استاد در همونجا توپ هم هست نمیشه توپ توزیع که اگم آخه نه و توپ میدونیم که در بسکتبال توپ دارن لیکن حرکت چست و چولکی
ҳамин бо роҳи тохтанан то давида гузашта Давидам. барои ҳамин инҷо тохтан дар як майдони фарроғ бубине ҳаст мо инҷо. гуфтем ки размоиша дар размоиш чустӣ чолокӣ чобукӣ медарад барои ҳамин чӣ гӯем чолоктозӣ гуфта метавонем ман фикр Ё кунам ҳамун чобуктозӣ. тохт заданам ин ҳам рост мегирад то ҳудудӣ вале инҷо масъалаи ман ба фикри худам пойбандам не фикратона пухта кара вале тохт задан ҳам то ҳудуде мегирад яъне ту бо гирифту як тохте заду гузашт масалан бозам масъалаи гузаштанаш мемонад задан инҷо. ин як феъли ба назари шумо феъли ёридиҳанда нест агар танҳо Тохтан тохтан метавонед. бигӯем тохта задан ин тозидан ҳам феъл ҳаст. бо феъли ёридиҳанда мешавад юдо менависида Тозидан ки ҳам тохтзанӣ гӯи аллакай Як куҷо тохт мезанад устод? не барои тохт задан ман фикр мекунам калимаи ҳамин тохт задан ҳам аз давидан каме тафовут дорад давидан шумо метавонед ба як ҳолати давида рафта истед куҷо вале тохт задан як бора давидан нест агар ҳамин тох иштибоҳ накунам калимаи тох давидани ман то ҳоли ҳозир фирдавс як лаҳза ман то ҳоли ҳозир устод ба ҳамин размоиши шумо комилан зид будам аммо баъд аз оне ки зид шумо буда наметавонед барои ки ин масъалаи инфиродӣ аст устод гап дар сарем ки вақте ки инҷа шумо ҳоли ҳозир ҷонибдори калимаи тохтану тозидан ҳастед ку ман ба размоиши шумо розиам гӯш ва ниҳоят калимаи хунук аст барости тохтану не тозидану охир ман ҳозир ба шумо ду-се дақиқа пештар гуфтам ки мо аспдозӣ дорем мисол Дорем. аспдавони гунаи Дорем. дигараш ҳамун тохтани аспу давондани асп як чизам қариб барои ҳамин инҷо не баъдан тохтане ки тохтан хеле суръат дорад вай тохтан суръати калон дорад фарқаш оваям бечора вай рақоса бар ин оста нарафта истодааст ку вай тохта ҳаракати тез дорад бошад чӣ нависам барои инҷо ҳамин размоиш размоиш убур размоиш. убур размоиш баъд ана сеюмаша чӣ мегӯем чобук тохтан ё ки чолок тохтан тохтан худаш дар Не. гунаш ҳам чобукӣ ва ҳам инҷа калимасозӣ чолокӣ дорем инҷа ман дорам чолоктозӣ чобуктозӣ чаро бо абдунасим танҳо машварат мекунед ки шореҳи Ба ин тараф боварӣ нест. истифодабаранда шореҳ барои ки шореҳ аллакай медонад бисёр нозикӣ бошад набошад абдунасим ҳукми шумо чӣ аст не ман гӯшамон бош тохт задан то ҳудуди ин чиза мерасонад вале ҳамин убур кардан ман ба фикри худам ҳамчунон убур. пойбанда не тохт убур намешавад аллакай не тохубур не тохтубур ин ду амал аст бо пайванда ки ӯ ба фикрам мебинед дар ҳамин ҳолати красове аслан гӯем агар ҳамун аспбозӣ ҳам яъне асп рондан аст инҷо ҳам бозӣ ҳам тубронӣ ҳам ҳаст то ҳудуди тубро ронда мебарад вале бозам мегӯям вақте гуфтанд кросс овер яъне давида гузашт дигар гап дар сари давида тохтан масалан метавонад истифода бурдан шарҳ чолоктозӣ дар ҳамин мафҳум чӣ хел мефаҳмед чолоктозӣ яъне тохтане ки ба саволдиҳӣ гузаштед ку охе савол кати ҷавоб мебарад бошад не ман аллакай хавф дорам ки ҷои маро шумо бесавол ҷавоб пайдо намешавад охи бибинед масалан ло чолоктозӣ тозиш акам давидан бале тохтан давидан охи ҳамун чолокаш яъне ҳеҷ ҷига намедонам инҷа акн агар ба ин масъала ин бигирем тамоман дигар не чолок акнун бинед чолок инҷа дар чизи варзишӣ инҷа масалан маҳорати баланди фанӣ доштан аст инҷа дигар чолокиш нест маълум аст чолок метавонад ки ҳар намудои ғайримуқаррарӣ амалҳоро иҷро кунад аммо дар тамоми намуди варзиш амалҳое ки маъмул ҳастанд фанӣ ҳастанд инҳоро солҳои сол як ҳаракати масалан як тӯпартоиро ё як ҳаракати гӯштингир як амалати партофта масалан бубинед 10 сол ҳамуна малакаш мешава ҳамура чиз мекунад доим давом метавад як ҳараката яъне ки дар инҷа як ҳараката боз ма ҳамун гапа мегӯям шумо қабул надоред инҷа як ҳаракат аст яъне ҳаракате аст ки дар инҷа бояд хат бурида шавад тамом ҳамин ҳараката яъне ҳамин гуна аст хай бубинед устод ҳамчун мураббӣ барояшон майдони ҳамон хо баскетбол бошад хо дигар риштаи варзиш иборат аст ҳамон катакҳои дафтар квадрат дар шакли квадрат дар ҳама ҷо хат вуҷуд дорад ба ҳамин хотир хатро убур кардан хатро гузариш кардан ба ҳар сурат мо ҳудуди 1 соат шуд ки атрофи ҳамин як калима баҳс мекунем чиз кунед ман фикр мекунам ки ҳоли ҳозир агар мо ба ҳамин ақаллан ба як андешае биёем ки размоиш ва убурразмоиш агар ма буда устод худи красовер бигӯян ҷиноят содир намекунам ҷиноят не ин
дар масъалаи кроссовер ба фикрам ҳа ҳаст дар бошад масъалаи кроссовер ҳа набошад размоиш ва масъалаи размоиш спасибо за онқадар душвор нест бале душвор нест ки ба як ақида наомадем душвор нест ин ҳам чизи не маъмулӣ размоиш аст. ва убур размоиш гуфтем хуб убурашро тоқа нанавиштеда дигар дигар убурашо тоқа вагарна ман ҷонибдори убур ҳастам барости убур гузаштан аст ҳамин кроссоверам гузаштан аст охи чиз аст чӣ гуна гузаштан аст масалан ҳама амалҳои ҳамин амалҳои баскетболзин гузаштан аст яъне чӣ гуна бозе гуфтем бо конкретӣ дар варзиш ҳама ҳаракат конкретӣ аст ҳамин мураббиё барои як амал солҳо кор мекунад яъне барои чӣ мегӯянд кроссовер масалан ҳаракатш масалан партофти астаги сабад партофти дудаста партофти аз замин инам ҳамин аст мо дар тӯли бозӣ ки давида мегузаранду бе тӯбу худашон мегузаранд бе ин ҳилаву найрангҳо мегузаранд ҳеҷ вақт убур намегӯем вақте ҳамин ҳолат пеш омад калимаи убурро истифода мекунем ва ҳамин кроссоверам ҳамин аст тамоми баскетбол давидан ҳаст гузаштан аст вале вақте ҳамин ҳолат пеш меояд баъд кроссоверро истифода мекунанд ва ба номаш ҳамин чиз мешинад бубин ҳамин убур худаш бо ба чизи тоҷикӣ гузаштан аст бале гузаштан аст бале бале агар убур аз монеа маҳфуми аз монеа гузаштана бошад дуруст мешавад ҳамин аст дигар убур аз ҳар чиз убур аз монеа убур аз абнасим фард як пешниҳод размоиш убур размоиш ва убури танҳое ки абнасим ҳаллакай истифода мебаранд ва воқеан ҳам аз мантиқ комилан ба мантиқ комилан наздик аст не чолоктозӣ ба фикр не чолоктозӣ намешавад тохттозӣ ва чолоктозӣ фикр мекунам ки андак дуртарак андак не хеле наздику шумо як элементи тохтанро лекин дорад ҳамин чиз дуруст аст ки давидан ҳаст дӯстон дуруст аст ки тохтан ҳаст аммо бовар кунед дар қиёс ба он чизе ки мо дар инҷо навиштаем масалан убуру размоишу убур размоиш тохтан дуртар аст манзури мо чи аст ман нагуфтам ки вай комилан тохтан ба маънои ҳамин гирифта ба пушта нигоҳ кардан тохтан не тохтан ба маънои давидан ҳаракат кардан яъне тохттозӣ не тохттозӣ не чолоктозӣ яъне гап дар бораи тохтан рафта истодааст дар бораи чолоктозӣ нест тохтан бошадан вай асоси замони ҳозираш тозӣ мешавад яъне ҳолати чихел тохтани вай яъне чолокона тозидан чолоктозӣ хуб убур ҳаст бале мана ду шореҳ бо мо нишастанд фикр мекунам ки онҳо аз ин миён худашон интихоб мекунанд ҳангоми шореҳӣ мегӯянд ва албатта ба бинандаҳо кадомеш ки хушомад ва боз албатта баҳс бале баҳс албатта сари ин мавзӯъ идома дорад хуб дӯстони азиз хушбахтона ё мутаассифона мо сари як вожаи кроссовер ҳудуди 1 соат шуд ки баҳс мекунем ва ба хулосае омадем ки калимаи кроссоверро размоиш убур ва чолоктозӣ гӯем яъне боз чӣ гуна ки гуфтем мана шориҳон дар ин ҷо ҳастанд албатта боз шориҳон ба сами бинандаҳо хоҳанд расонид ва боз ҳам як бори дигар хотиррасон мекунем ки албатта боз ҳастанд он нафароне ки гунаҳои дигарро ҳам барои мо пешниҳод хоҳанд кард ва барои як суҳбат ба меҳмонони азизу арҷманд изҳори сипос мекунем дар ҳамин ҷо барномаи воҷаварз ба анҷом мерасад хайр